예, 세메차노. сайн байцгаана уу? 예. 출석 부르는 시간을 가장 좋아하시는 것 За 같아요. тэгээд ер нь эрс бүртгэх цаг л хамгийн гоё нь байдаг юм шиг байна. 다양한 아이디어로 또 가장 힘찬 모습으로 출석 시간을 이렇게 보내시는 것 같습니다. Тэгээд бүгдээрээ бас тусдаа тийм ээ баг болгон өөр өөрсдийн гэсэн санаатай. Тэгээд одоо бас шин санаагаар ингээд эрсээ бүртгүүлж ах шиг байна. 이제 말씀 시간을 힘차게 시작하고자 하는 마음이라고 생각합니다. Тийм болохоор яг үгнээс өмнө эрс бүртгэж байгаа шүү дээ. Тийм болохоор бас үг сонсох цагаа их хүчтэйгээр эхлүүлье гэсэн тийм бодол байх шиг 이번 байна. 말씀도 여러분들의 신앙 가운데 도움이 되었으면 좋겠습니다. Тийм учраас энэ удаагийн үгийн цаг ч гэсэндээ та бүхэнд их хүч олоосай гэж хүсэж байна. 예, 함께 기도하겠습니다. Хамтдаа залбирцгаая. 사랑과 은혜가 충만하신 하나님 아버지 감사합니다. Хайр нэгүслэр үргэлжид бялхам дүүрэн байдаг бурхан минь танд талархаж байна. 또 이번 주 사무엘 학교를 통해서 저희의 마음이 온전히 주님께로 향할 수 있음을 감사드립니다. Энэ 7 хоногийн Самуэль сургуулиар дамжуулаад бид бүхний зүрх сэтгэл зөвхөн эзэн тань руу хандаж чиглэж тахаар удирдах өгж байгаа талархлаа. 또 전도의 지혜를 배우고 훈련받을 수 있는 귀한 시간을 주심을 감사드립니다. Бас сайн мэдээ суралцаа гаргаж суралцаад бас илүү дасгалжуулагдах цаг хугацааг олгож байгаад тань талархаж байна. 우리 모두가 주님의 마음을 품고 세상 가운데 전도자로서 힘차게 살아가도록 인도하여 주옵소서. Бид бүхэн бүгдээрээ эзэн таны зүрх сэтгэлийг өөрчлөөд сайн мэдээ тараагчийнхаа хуваар илүү хүчтэйгээр амьдрч чадхад та тусалж удирдаарай. 이 시간을 통하여서 우리의 마음 가운데 필요한 것들을 채워주시기를 원합니다. Энэхүү цаг хугацаагаар дамжуулаад бид бүхний зүрх сэтгэлд хэрэгцээтэй байгаа үгсийг та дүүргэж өгөөсэй гэж гуйж байна. 주님의 선하시고 놀라우신 뜻 나타내어 주시고 Эзэн таны сайн бас ариун хүслийг та бид бүхэнд илчлэн харуулад 또 믿음으로 역사하여 행함으로 나타내는 삶이 되도록 인도하여 주옵소서. бас итгэл болон ажиллаад тэрхүү итгэлээ үүс болгон гаргаж чадхад та туслаарай. 주님의 자비로우신 손길에만 의지합니다. Эзэн таны инэрэнгүй моторттой л даатгаж байна. 예수님의 이름으로 기도합니다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. Амен. 예, 요한계시록 1장의 말씀을 찾겠습니다. За бүгдээрээ илчлэл 1-р бүлгээс олж харцгаая. 예, 요한계시록 1장입니다. Илчлэл 1-р бүлэг байна. 요한계시록 1장 9절에서 11절 말씀입니다. Илчлэл 1-ийн 9-өөс 11-ийг дуустал байна. 예, 같이 읽겠습니다. 9-өөс 11 хамт уншийе. 나 Есүс доторх 요한은 зовлон 너희 зүдүүр 형제요 хаанчлал 예수의 төвчээрийг 환난과 хамтран 나라와 хуваалцагч ба 찬음에 ах дүү чинь 동참하는 болох 자가 Йохан би 하나님의 Бурхны үг болон 말씀과 Есүсийн 예수의 гэрчлэлээс 증거를 болж 인하여 Патм химээх 단무라는 арал дээр 섬에 байлаа. 있었더니 Эзний 주의 өдөр би 날에 сүнс 내가 дотор 성령에 байсан бөгөөд 감동하여 ард маань 또 бүрээнийх 뒤에서 мэт 나는 чанга дуу 나팔 소리 сонсогдож 같은 чи 큰 юу 음성을 харснаа 들으니 номд бичиж 가로되 너 Ефес, 보는 것을 Смирна, 책에 Пергам, 써서 Туатер, 에베소, Сардей, 성나, Филадельфи, Лаодикт буй 7 чуулганд илгээ гэв. 예, 성경은 하나님의 복음을 위한 교회의 역사라고도 표현할 수 있을 겁니다. За энэ Библийг Бурхны сайн мэдээний төлөөх чуулгануудын түүх гэж бас илэрхийлж болох юм. 하나님께서는 창세 전부터 영원 전부터 교회를 계획하셨습니다. Тэр Бурхан бүтээлийн эхнээс ахуулаад мөнх цаг хугацаанаас ч түрүүлээд чуулганыг төлөвлөсөн байсан. 그리고 예수 그리스도를 통해 교회의 기초가 되는 것을 계획하셨습니다. За бас Есүс Христээр дамжуулаад энэ Есүс Христ өөрөө чуулганы үндэс суурь нь болох болно гэдгийг бас айлцсан тийм. 예수님의 보혈로 말미암아 그 위에 교회가 세워지고 있습니다. Тэр Есүсийн үнэт цусны ачаар түүний дээр энэ чуулган маань босгон байгуулагдаад явж байгаа. 그리고 성령 하나님을 통해서 교회를 통해 복음을 전파하고 계십니다. За тэгээд бас ариун сүнс Бурханаар дамжуулаад энэ чуулган дотор сайн мэдээний ажлыг явуулж байгаа. 예수님께서 부활 승천하시고 Есүс эзэн дахин амьлаад дээш өргөгдсөн. 이제 성령 강림 이후에 이제 교회의 역사는 За 시작되었습니다. тэгээд 아리ун сүнс хүмүүсийн дунд дотор бууж ирснээр энэ чуулганы түүх эхэлсэн байна. 그리고 이제 역사의 마지막 시대는 이제 교회의 시대가 동시에 끝나는 것으로 계획되어 있죠. За тэгээд түүхийн төгсгөлийн цаг
цаг үед бол энэ анханасаа төлөвлөгдсөн байсан чуулганы түүхч гэсэндээ давхар төгснөө гэж бичигдсэн байна. 그래서 요한계시록에 기록된 7년 환란의 시대의 모습에도 교회는 없습니다. Тийм учраас Илчлэл номон дээр гарсан байгаа 7 жилийн зовлонгийн цаг үед чуулганы талаарх байхгүй гэж байгаа. 이제 예수님의 재림 이후에 교회는 이제 천국으로 올라가게 되어 있습니다. Тэр Есүс эзэн 2 дахь удаага агаар мандал залран ирэх юм бол энэ чуулганыг авч явнаа гэсэн шүү дээ, тийм ээ. 그런데 요한계시록 방금 읽은 말씀을 통해서 하나님께서는 이 세상 가운데 교회의 역사를 시작부터 끝까지 예언해 놓으셨습니다. За гэхдээ сая Илчлэл номон дээр гарч байгаа саяны үнсэн агуулгыг харах юм бол Бурхан энэ дэлхий дээр ч гэсэндээ чуулганы түүхийг эхлүүлсэн бас төгсгөх төлөвлөгөөг нь гаргасан гэж байгаа. 2000년 전에 소아시아 지역에 존재했던 7개 교회입니다. Одоогоос 2000 жилийн өмнө Бага Азийн газар нутагт оршин байсан 7 төрлийн чуулганы талаар сая уншсан. 하지만 교회 시대의 역사를 이 7교회 가운데 다 담아 놓으셨어요. Тийм учраас чуулганы түүх гэх юм бол ерөөсөө л энэ 7 чуулган дотор бүгднийг нь багтаачихсан байдаг. 모든 것을 아시는 하나님께서 예언하시고 성취하시는 모습을 또 교회의 역사를 통해서도 나타내고 계십니다. Бүх зүйлийг мэддэг, бүх зүйлийг зөвгөнсөн, бүх зүйлийг биелүүлээд явж байгаа тэр Бурханы төлөвлөгөө чуулган доторх түүхээр дамжуулаад бас илчлэгдэн харагдаж байгаа гэж хэлж болно. 또한 동시에 이 7교회를 통해서 각 교회에 주시는 교훈들이 있습니다. За бас түүний сацуу энэ дээр гарсан байгаа 7 чуулганаар дамжуулаад чуулган тус бүрдүүлж байгаа тус тусын сургамж гэж бий. 그래서 이번 시간에는 조금 더 명확한 순서로 진행됩니다. Тийм учраас яг өнөөдрийн энэ үгийн цаг бол маш тодорхой дистараалын дагуу хэлж өгнө. 7교회를 순서대로 배우게 될 건데요. За энэ 7 чуулганы талаар бүгдээрээ дистараалын дагуу сурах нь тийм ээ. 먼저는 교회의 모습을 살펴보고 Тэр эхлээд чуулганы талаар хамтдаа сурна. 그 교회의 모습을 통해서 이제 교회의 역사 가운데 어떤 시대를 나타내는지를 살펴볼 겁니다. За тэгээд түүний дараа энэ чуулган байна оршин тогтнож байсан үйл ажиллагаа явуулж байсан цаг үе нь яг ямар цаг үе байсан бэ гэдэг талаар хамтдаа сурнаа. 그리고 그 교회를 통해서 우리에게 주시는 교훈 이렇게 순서로 살펴보고자 합니다. За тэгээд хамгийн сүүлд нь эдгээр чуулгануудаар дамжуулаад бид бүхэнд өгөгдөж байгаа сургамж нь юу вэ гэх энэ дистараалын дагуу явагдана. 예, 화면을 보시면요. За бүгдээрээ дэлгэц рүү харцгаая. 이제 소아시아 지역, 지금의 터키 지역의 7개의 교회입니다. За Бага Азид байсан 7 чуулган буюу одоогийн Турк улсын газар нутагт байсан 7 чуулган. 왼쪽 맨 아래에 있는 에베소 교회부터 За зүүн тийм ээ хэсгийн хамгийн доор байгаа Эфес чуулганаас ахуулаад 시계 방향으로 순서대로 성경에도 그 교회의 이름들이 기록되어 있습니다. за тэгээд цаг хугацааны хувьд яг дистарааллаараа бичигдсэн баг. 근데 이것이 곧 교회의 역사의 시대를 그대로 나타내고 있는 것입니다. За энэ маань яг чуулганы тухайн одоо цаг үеийн түүхийг яг тэр чигээр нь агуулж байгаа, шингээж байгаа гэдээ ойлгочиход болно. 그래서 에베소 교회는 사도 시대, Яг Эфес чуулган бол элч нарын цаг үе гэж 그리고 байна тийм ээ. 서머나 교회는 속사도 시대. Смирна чуулган болохоор элч нарын дараах үе буюу залхамжит элч нарын үе. 사도로부터 직접 가르침을 받은 제자들로 구성된 교회의 시대다라고 설명할 수 Тэр яг 있습니다. боддоор элч нараар дамжуулаад үгийг заалгаж байсан, сонсож байсан түүний дараа шавнарын цаг үе гэж хэлж болно. 그리고 버가모 교회는 국가교회 시대, Түүний дараа Пергам чуулган бол төрч чуулганы цаг үе байна. 두아디라 교회는 중세 암흑 시대, 또 카톨릭 시대라고도 이야기할 수 За 있습니다. Туатир чуулганы цаг үеийг бол дундад зууны харанхуй эрен үе, католик шашны үе гэж хэлдэг байна. 그리고 사대 교회는 종교 개혁 시대, Харин Сардей чуулганы цаг үе бол шашны шинжилэл хийгдсэн цаг үе. 빌라델비아 교회는 제2의 종교 개혁, 또 영적 부흥의 시대다라고 이야기할 수 있습니다. Филадельфи чуулган нь сүнслэг сэргэлт буюу хоёр дахь шашны шинжилэл хийгдсэн дахин сэргэлтийн цаг үе гэж хэлж болно. 그리고 라오디게아 교회는 현재 교회의 시대입니다. Тэгээ Лаудик чуулганы цаг үе нь өнөө үе буюу орчин цаг үеийн чуулганы түүхийг илэрхийлж байна. 한 교회씩의 모습을 순서대로 살펴보도록 За 하겠습니다. тэгвэл үргэлжлүүлээд бүгдээрээ эдгээр чуулгануудыг нэг нэгээр нь хамтдаа авч үзье. 예, 요한계시록 2장입니다. За илчлэл 2 дугаар бүлэг байна. 예. 1절에서 4절. 2-ын 1-ээс 4. 예, 같이 읽겠습니다. Хамт уншицгаая. Эфес дэх чуулганы тэнгэр элчэд бичигдэн баруун мутартаа 7 одыг баригч 7 алтан дингийн дундуур алхагч нэгэн ийхүү айлдаж байна.
Би чиний ажил үйлс ба зүдрэл зүтгэл, төвчээрийг чинь болон муу муухай хүмүүсийг төвчдөггүйг, мөн өөрсдийгөө элчнэр химээдэгч, чухамдаа элч биш хүмүүсийг шалгаж, худал байсныг нь илчилсэнийг чинь мэднэ. Чи төвчээртэй байж миний нэрийн төлөө хүлцэн төвчиж үл цуцав. Гэвч надад чиний эсрэг зүйл байна. Чи анхны хайраа орхижээ. 예, 첫 번째 교회는 에베소 교회입니다. Тэр хамгийн ихний чуулган бол Ефес гэдэг чуулган байна. 여러 신앙적인 면에서 좋은 면을 보여주었던 교회입니다. Тэр итгэлийн олон талаас харах юм бол их сайн үлгэр дуурай болсон олон сайн давуу талтай чуулган байсан. 행위가 있었고 Үйлс байсан. 수고가 있었고 Зүдрэл зүтгэл байсан. 인내도 있었죠. Төвчээр байсан. 악한 자들을 용납하지 않는 분별도 있었습니다. Бас муу муухай хүмүүсийг төвчдөггүй буюу ялгаж салгах чадвар байсан. 주님의 이름을 위하여 참고 또 게으르지 않았던 성실한 모습도 있었습니다. Бас эзний нэрийн төлөө хүлцэн төвчдөг, үл цуцдаг буюу залхуу биш хичээнгүй шинж чанар Ефес чуулганыханд байсан. 이러한 좋은 모습들이 많이 있어서 칭찬을 받는 교회였는데 Тэр ийм олон сайхан давуу шинж чанартай чуулган бол Ефес чуулган байжээ. 중요한 한 가지의 책망이 있었습니다. За гэхдээ чухал нэг зэмлэлийн үгийг сонссон байна. 4절의 말씀처럼 За 4-р ишлэлээр гарсан байна. 너의 처음 사랑을 버렸느니라. Чи анхны хайраа орхижээ гэсэн байна. 그래서 좋은 신앙적인 모습 가운데 예수님에 대한 그 구원의 사랑이 조금씩 식어지고 있던 교회였습니다. Тийм учраас итгэлийн сайхан шинж чанар маш олон давуу талууд байсан боловч яг итгэлийн хувьд эзэн рүү хандсан анхны хайраа орхичихсан нь сул тал болчихж байгаа. 그래서 회개하고 처음 사랑, 처음 행위를 가질 것을 말씀해 주셨던 겁니다. Тийм учраас хаанаас унснаас хан бас гимш анхны хайраа олж аваарэ гэсэн байна тийм ээ. 이 교회의 모습은요, 교회의 역사 가운데 사도 시대를 나타내고 있습니다. Тэр энэ чуулганы дүр төрх нь өөрөө чуулганы түүхэн дунд байгаа элч нарын үе гэж хэлж болно. 예, 이 시대의 특징은 이제 두 일꾼을 통해서 두 유대인들과 이방인들에게 힘차게 복음이 졌던 시대였죠. За энэ цаг үеийн онцлог нь юу вэ гэх юм бол юдэйчүүд болон харийн ханд тийм ээ маш хүчтэйгээр сайн мэдээ тараагдж байсан цаг үе байхгүй. 좋은 모습이 많이 있었던 것처럼 하나님 앞에 올바른 모습으로 말미암아 복음이 힘차게 전해졌습니다. Тэр сайн талууд давуу тал олон байсан чинээгээрээ бурхны өмнө бас сайн мэдээ маш хүчтэйгээр тараагдж байсан гэж хэлж болно. 3,000명이 구원받는 역사도 나타나고 Тэр нэг дор 3,000 гуулаа аврагдах ажил хэрэг явагдаж байсан. 남자만 5,000명이 구원받는 역사도 나타나고 За тэгээ зөвхөн ирчүүдэн л гэхэд 5,000 гуулаа аврагддаг байсан гэж байна. 날마다 구원받는 사람이 더해지는 역사가 나타났습니다. Өдөр бүр аврагдагчдын тоо тэдэн дээр нэмэгддэг байсан тийм цаг үе. 사도 바울이 가서 복음을 전하는 곳마다 많은 영혼들이 구원을 받고 교회가 세워지는 놀라운 역사가 나타났습니다. Илч Паул очоод сайн мэдээний үгийг тараагаад дамжуулах юм бол тэр үгийг нь хүлээж авч сонссон маш олон хүмүүс аврагддаг байсан цаг үе байгаа. 유대인들에게는 사도 바울을 베드로를 중심으로 Тэр юдэйчүүд маань болохоор Илч Петрийн улмаа сайн мэдээг сонссон. 이방인에게는 바울을 중심으로 그렇게 힘차게 복음은 전해졌습니다. Харин харийнхан буюу харь үндэстнүүд маань Илч Паулын ачаар сайн мэдээний үгийг сонсож аврагдаж байсан баг. 그런데 이 교회 시대, 사도 시대 가운데에도 처음 사랑이 식어지는 모습이 나타났었던 거예요. Гэхдээ энэ чуулганы цаг үе элч нарын сайн мэдээ тарааж байсан үедч хүртэл тийм ээ анхны хайраа орхигдчихсан байсан байна. 그것은 사단 마귀의 계략이었다라고 할 수 있어요. Тэр энэ нь өөрөө сатан болох бузар сүнсний тактик төлөвлөгөө байсан гэж бас хэлж болно. 사단 마귀는 이러한 방법을 통해서 처음 사랑을 성도들이 버리도록 유혹합니다. Тэр сатаны хэрэгэлдэг арга нь юу вэ гэхээр энэ дээр харуулсан байгаа арга тактикийг ашиглаад аврагдсан Христэд итгэгч хүмүүсийн анхны хайрыг нь орхигдуулдаг байна. 가장 처음의 방법은 고난과 핍박이죠. Тэр хамгийн ихний арга нь болохоор зовлон ба хавчлага гэж байна тийм ээ. 구원받은 성도들을 핍박하는 겁니다. Тэр аврагдсан итгэгч хүмүүсийг хавчлаганд өртүүлнэ гэсэн. 당시에도 많은 그리스도인에게 핍박이 있었던 거예요. Тэр тухайн цаг үед ч гэсэндээ аврагдсан Христэд итгэдэг хүмүүс маш их зовлон хавчлага дунд амьдардаг байсан. 로마의 지배자 왕에 의한 핍박도 있었고 За Ромын захирагч тийм ээ. Тэр хааныхын улмаас бас хавчлагыг хүлээж авдаг байсан. 또 하나님의 민족이라고 일컫는 유대인에 대한 핍박도 있었던 겁니다. За бас бурхны үндэстэн бурхны ард түмэн гэж нэрлэгддэг байсан юдэчүүдээр ч хүртэл хавчагддаг байсан. 그런데 사실 이 핍박이 처음 사랑을 버리게 하는 식어지게 하는 이유가 될 수는 없습니다. Гэхдээ яг үнэндээ зовлонтой байна, хавчлагтай байна гэлээгээд анхны хайраа орхих үед хангалттай шалтгаан болох боломжгүй байхгүй. 예수님께서도 말씀하셨잖아요. Есүс эзэнч гэсэндээ тэгэж айлцсан байгаа. 세상이 너희를 미워하는 것은 당연한 일이다. ертөнц
та нарыг үзэн яднаа. Энэ бол мэдээжийн хэрэг юм аа гэсэн. 세상이 나를 미워하는 만큼 내게 속한 너희들을 미워하는 것도 당연하다 말씀하셨습니다. ертөнц хэр зэрэг намайг үзэн ядсан билээ. Яг түн шигэ надад итгэдэг миний төлөө хөдөлмөрлөж байгаа хүмүүсийг үзэн ядах нь мэдээжийн явдал юм аа гэсэн. 그래서 복음과 함께 고난을 받으라고도 말씀하셨고 Тийм учраас аврагдсан хүмүүс хандаад сайн мэдээний төлөө надтай хамт зов гэсэн байгаа шүү дээ. 무릇 경건하게 살고자 하는 자에게는 핍박이 있을 것을 말씀하셨습니다. Итгэл сүсэгтэй Христ Есүс дотор амьдрахыг хүсэгч бүх хүн хавчигдах болно гэж хэлсэн. 세상이 너희를 미워하여도 이상히 여기지 않아야 되는 것이 사실 성도의 삶입니다. ертөнц та нарыг үзэн ядсанд бүү гайхгүйгээр мэдээжийн зүйл гэж хүлээж аваад амьдрах чинь өөрөө итгэлийн амьдралын мэдээжийн зүйл баг. 그런데 마귀는 이런 핍박들을 통해서 우리의 믿음을 처음 사랑을 식어지게 만들게 하죠. За гэтэл бузар сүнс яавлын тактик нь юу вэ гэхээр иймэрхүү зовлон хавчлагуудаар дамжуулаад энэ итгэгч хүний анхны хайрыг нь би орхигдуулъя гэж хүсдэг байна. 그래서 예수님께서 말씀하신 것을 우리가 기억해야 될 거예요. Тийм учраас Есүс эзний хэлсэн айлцсан тэр үгийг бид бүхэн үргэлж санаж байх ёстой. 너희가 핍박과 고난을 받을 때 기뻐하고 즐거워하라 말씀하셨습니다. Та нар хавчлаг зовлон хүлээж авах үедээ баярл гэсэн. 너희 상이 클 것이다라고 말씀하신 Яагаад 거예요. вэ гэвэл та нарын шагнал чинь агуу их байх болно. 그리고 마귀의 처음 사랑을 식어지게 하는 두 번째 방법은 바로 교회의 분열이었습니다. За түүний дараа бузар сүнсний тийм ээ одоо Христ итгэгч хүмүүсийн анхны хайрыг нь яаж хүйтэн болгодог вэ гэхээр чуулганыг нь хуваагдуулдаг гэж. 그래서 신약 성경에 보면 교회가 분열되는 교회 안에 다툼이 있는 모습들이 이렇게 기록되어 있잖아요. Тийм учраас шинэ гэрээний цаг үеийн тийм ээ Библийг уншаад үзэх юм бол аврагдсан хүмүүс ч гэсэндээ хоорондоо хуваагдж байсан олон фракцад хуваагддаг байсан гэдгийг мэдэж болно. 사도행전 6장에 보면 과부를 도와주는 문제로 인해서 이스라엘 사람들, 이스라엘 성도들과 헬라파 성도들이 조금 다툼이 일어나는 것도 우리가 볼 수 있습니다. За үйлс 6 дугаар бүлэг дээрээс харах юм бол нөгөө гректингүүдийн тийм ээ бэлэвсэн эмэгтэйчүүд бид нарыг хайхарсангүй, бид нар тусалсангүй гэд юдэйчүүдтэй бас муудалцаж байгаа хоорондоо хагаралдаж байгаа талаар хагуулга гардаг штэ. 자, 고린도 교회에도 사람에 따라 파가 나누어지는 일이 있었죠. Тэр Коринт чуулганы ахын дүүсийн дунд ч ихсэндээ хин нэгэн хүнийг дагдаг, хин нэгэн хүнээс болоод хоорондоо фракслагддаг дүр төрх байсан. 바울파, За би Паулынх, 베드로파, би Петрийнх, 아볼로파 би Аполлынх. 이렇게 교회 안에서 서로 나누어지는 일들이 있었던 겁니다. Гэх мэтчлэн чуулган дотроо хуваагддаг, талцдаг ийм үйл явдал бас байсан гэдгийг мэдэж байна. 마귀는 지금도 교회를 분열시키려고 회방합니다. Тэр бузар сүнс ч гэсэндээ яг одоо орчин цагт энэ чуулганыг нь дотор нь хагаралдуулъя, хуваагдуулъя гэж хичээж байгаа байхгүй. 그것을 통해서 주님을 향한 처음 사랑을 식어지게 만드는 겁니다. Тэр үйл явдлаар дамжуулаад энэ чуулган доторх анхны хайрыг нь хөргөх гэж оролдож байгаа. 그래서 성령의 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라는 그 주님의 명령을 우리가 항상 기억해야 할 겁니다. Тийм учраас ариун сүнсний нэгдлийг хадгалахыг хичээхтэн гэсэн энэ үгийг бид бүхэн үргэлж санаж байх хэрэгтэй. Энэ үгийг сахих гэж хичээх ч ёстой. 그리고 마귀는 복음을 변질시킴을 통해서 처음 사랑을 식어지게 만듭니다. За тэгээс түүний дараа бузар сүнсний гаргаж ирдэг арга нь юу вэ гэхээр сайн мэдээг ялзруулдаг баг. 잘못된 가르침을 통해서 주님의 그 크시고도 놀라운 사랑을 작게 만들어 버리는 거예요. Буруу сургаалыг оруулж ирэн тийм ээ гаж урсгалын сүмүүдийг олноор нь гаргаж ирнэ. Үүнээс болоод бурхны үнэн жинхэнэ сайн мэдээг жижигрүүлдэг гэсэн. 그래서 서신서에 보면 그런 잘못된 교훈들에 대한 경계를 할 것을 강조해서 말씀하고 있잖아요. Тийм учраас сайн мэдээний дөрвөн номон дээрээс харах юм бол энэ хуурамч урсгалуудаас болгоомжлох хэрэгтэй, тийм ээ буруу сургаалуудаас сэрэмжлэх хэрэгтэй гэдгийг олон дахин хэлсэн. 두 가지의 대표적인 가르침이 있습니다. За хоёр төлөөлөл болсон юм сургаал байдаг. 이제 율법주의가 있죠. За хууль төвт үзэл гэж байгаа тийм ээ. 이것은 구원에 관련된 것이라고 이야기할 수도 있습니다. За үүнийг болохоор бас авралтай холбоотой гэж хэлж болно. 오직 그리스도의 은혜를 믿음으로 얻는 것이 구원인데 Тэр зөвхөн Есүс Христийн нэгүүлсэлд итгэснээрээ олж авч байгаа зүйлийг аврал гэдэг байгаа шүү дээ. 율법의 행위로 말미암아 구원을 얻는다라는 거짓된 가르침이 있었던 거예요. Гэтэл хуулийг сахиж байж хүн аврагдаж диваачн руу явна гэд хууль төвт үзлийг бас гаргаж ирсэн хүмүүс байсан гэсэн. 그래서 구원받은 사람들조차 온전한 주님의 공로가 아닌 자신의 공로로 인해서 구원받는 것과 같은 오해를 하게 만들었던 겁니다. Тийм учраас аврагдсан хүмүүсийн дундаас ч хүртэл Есүс Христийн гавьяанд итгээд аврагдсан биш, харин өөрөө ямар нэгэн зүйлийг сайн хийсэндээ, өөрөө ямар нэгэн гавьяа байгуулсандаа аврагдсан юм байна гэж буруу ойлголтыг төрүүлж байсан. 그리고 또 한 가지의 대표적인 잘못된 가르침은 바로 영지주의인데요. За өөр бас нэг төлөөлөл болсон зүйл нь энэ сүнс төвт үзэл гэдэг зүйл байгаа.
영은 선하고 육은 악하다라는 기본 핵심 가르침이 있습니다. Тэгэхээр энэ яг ямар утгатай вэ гэхээр сүнс бол өөрөө ариун, харин бие махбод нь бузар юм а гэдгийг заадаг сургаал. 그 가르침 가운데 양쪽으로 극단적인 잘못된 내용들이 나오게 된 거예요. Тийм учраас яг энэ сургаал дээр үндэслээд одоо хоёр тал руугаа салаалсан одоо ийм буруу сургаалууд гарч ирсэн баг. 육은 악하기 때문에 모든 것을 절제하고 세상과 단절되어서 살아야 된다. Бие махбод нь өөрөө хорон муу байдаг учраас бүрэн дүүрэн энэ ертөнцөөс тусгаарлагдаж амьдрах хэрэгтэй. 그래서 세상과는 단절된 먼 곳으로 떠나서 자기들만의 공동체를 이루고 살거나 Тийм учраас энэ дэлхийн ертөнцөөс одоо тийм ээ нэлээд тусгаарлагдаад одоо хитгэн хүмүүстэй хамтдаа ингээ бөөгнөрлөд амьдрдаг ч юм уу. 어떤 육신적인 기본적 욕구조차 죄처럼 여기는 그런 잘못된 가르침들이 있었던 거고요. Махан биеийн хүсэл хэрэгцээ байгаа энгийн хүсэл хэрэгцээгээ ч хүртэл хангаж чадахгүй тэрийг маш том гим нүгэл юм шиг үзэж тооцдог хүмүүс бас байсан гэсэн. 또 반대편으로 극단으로 치우쳐서 이 육은 악한 것이기 때문에 마음껏 죄를 지어도 살아야 된다라는 방탕주의가 또한 생겨나게 되었던 За 거예요. бүр эсрэг тал руугаа хазаагаад ямар үзэл бодол гарч ирсэн бэхээр бие махбод нь угаасаа л бузар юм чин гим нүглийг дур зоргоороо үйлдээд амьдрч болох юм байна гэдэг үзлийг бас гаргаж ирсэн баг. 주님은 우리에게 말씀하시죠. Гэхдээ эзэн бид бүхэнд хандаад ингэж айлцсан. 우리에게 죄의 본성이 있지만 성령의 인도하신 가운데 이것을 다스리며 살아갈 수 있다라고 말씀하시는 Бид 겁니다. бүхний дотор гэмт зан чанар маань мэдээжин хэрэг байгаа. Гэхдээ бид бүхэн аврагдсан хүмүүс учраас Бурхны үгэн дээр үндэслээд энэ гэмт зан чанараа захираад амьдрах хэрэгтэй гэж хэлсэн. 육체의 정욕을 제어하며 살라고 말씀하신 거고 Тэр махан биеийнхээ энэ гэмт зан чанартай тэмцэл дээрээ гэсэн баг. 성령을 조차 행하면 육신의 욕심이 이루지 아니할 것을 말씀하셨던 겁니다. Ариун сүнсний дагуу үйлдээд амьдрах юм бол махбодын хүслийг гүйцэлдүүлэхгүй гэж хэлсэн шүү дээ. 그러면서 세상과 단절되어서 살아가라고 한 것이 아니라 За тийм учраас энэ ертөнцөөс бүрэн дүүрэн тасраад холдоо тусгаарлагдаад амьдргээгүй. 세상의 소금으로서 세상의 빛으로서 살아갈 것을 말씀하셨던 Харин 겁니다. энэ дэлхий дээр амьдраад энэ дэлхий дээр давсныхаа үргийг гэрлийнхээ үргийг гүйцэтгээд амьдраарай л гэж хэлсэн баг. 이와 같이 에베소 교회가 여러 가지 신앙적인 면에서 좋은 점이 있었지만 처음 사랑을 버린 모습이 있었던 것은 Тийм учраас үүнтэй ижилхэн Эфес чуулган дотор мэдээж хэрэг итгэлийн маш олон давуу сайхан талууд байсан боловч анхны хайраа орхисон гих зэмлэлийг сонссон. 사도 시대에 복음을 힘차게 전하는 좋은 모습들이 있었지만 처음 사랑이 조금씩 식어지는 그 시대의 모습을 우리에게 나타내는 것이라 할 수 있습니다. Элч нарын цаг үеэр дамжуулаад хүчтэй сайн мэдээ тараагдж байсан нь үнэн боловч анхны хайраа орхисноос болоод бас сайн мэдээнд нь саа дотор учирч байсан ч гэдэг зүйл байна. 자, 그럼 우리는 어떤 것을 교훈 받아야 할까요? За хүмүүсээ тэгвэл бид нар одоо яг юуг нь дуурайх хэрэгтэй вэ? 우리는 처음 사랑이 결코 식어지지 않는 교회가 되어야 하는 겁니다. Бид бүхний анхны хайр юусоо хөрдөггүй, тийм ээ бүлэгүр болдоггүй, тийм чуулганы итгэлийн амьдралаар амьдрах хэрэгтэй. 오직 그리스도의 사랑에 의해서 움직이는 교회가 되어야 하는 겁니다. Зөвхөн Христийн хайрал намайг хөдлөгдөг тийм чуулганаар амьдрах хэрэгтэй. 고린도 후서 За 2 дугаар Коринт номноос олж харъя. 추우시죠? За бүгдээрээ даарж ийн уу яаж ийн? 추우시니까 안 졸려서 좋으시죠? Тэр даарж байгаа учраас бас унтахгүй зөөрмөглөхгүй байгаа нь гоё байгаа өстэй. 예, 하여튼 옷도 따뜻하게 입으시고 감기 안 걸리게 조심하시기 Тийм 바랍니다. учраас одоо подолк энтрээс илүү тийм ээ хувцас зузаалаад бас дулаахан сууцгаагаарэ. 예, 고린도 후서 5장 14절입니다. За 2 дугаар Коринт 5-ын 14 байна. 같이 읽겠습니다. 14-ийг хамт уншия. 그리스도의 Христийн хайр 사랑이 биднийг 우리를 галбацдаг. Учир нь нэг нь бүгдийн 강권하시는도다. төлөө 우리가 өгсөн тул 생각하는데 бүгд 한 өгсөн 사람이 гэж бид 모든 ятгагдсан. 사람을 대신하여 죽었은즉 모든 사람이 죽은 것이라. 우리의 신앙생활의 원동력, 힘의 근원이 바로 그리스도의 사랑이 되어야 합니다. Тэр бид бүхний итгэлийн амьдралын гол хөдөлгөгч хүч нь бид бүхний итгэлийн амьдралаар амьдарч байгаа гол шалтгаан маань ерөөсөө Христийн хайр байх ёстой. 하나님의 독생자를 내어주시기까지의 놀라운 사랑. Бурхан цорын ганц хүүгээ бидний төлөө илгээж биднийг аварч өгсөн тэр гайхалтай хайр. 죄 없으신 하나님께서 우리의 죄를 대신해서 십자가에서 고난 받으시고 죽어주신 그 사랑. Тэр гим нүгэлгүй бурхан бидний төлөө энэ дэлхий дээр ирээд ямар ч гим нүгэлгүй хэрнээсээ загалмай дээр цовлогдож нас барсан тэр хайр. 그 사랑이 우리의 신앙생활 가운데 중심이 되어야 되고 모든 것이 되어야 하는 겁니다. Тэр хайр миний итгэлийн амьдралын гол цөм болох ёстой. Миний итгэлийн амьдралын бүх зүйл болох ёстой. 왜 신앙생활을 하십니까? 라는 질문에 분명하게 답하는
대답할 수 있어야겠죠. Та яг яагаад итгэлийн амьдралаар амьдрдаг юм бэ гэсэн асуултанд бид бүхэн маш тодорхой хариулт чаддаг байх ёстой. 그리스도의 사랑 때문입니다. Христийн хайраас болж. 왜 그렇게 열심히 전도하십니까? 라는 질문에 분명히 대답할 수 있어야 됩니다. Та яагаад тэгж хичээнгүйлэн сайн мэдээ тараадаг юм бэ гэдэг асуултанд бид бүхэн зоригтойгоор хариулт чаддаг байх ёстой. 그리스도의 사랑 때문입니다. Христийн хайраас болж гэж. 왜 세상의 즐거움을 포기하고 그렇게 교회에서만 사십니까? 라는 질문에 분명히 대답해야 될 거예요. Яагаад энэ дэлхийн ертөнцийн зугаа цэнгэлийг хайж орхиод яагаад сүм чуулганд л хичээнгүйлэн явдаг юм бэ гэсэн асуултанд хариулт чаддаг байх ёстой. 그리스도의 사랑 때문입니다. Христийн хайраас болж. 이 대답이 우리 마음 가운데서 사라질 때 우리는 위험해질 수 있는 겁니다. Тэр энэ хариулт бидний зүрх сэтгэлээс тасраад алга болчих юм бол бид бүхний итгэлийн амьдрал аюулд орно. 그래서 우리는 사랑의 근원 되시는 예수 그리스도를 신앙생활 가운데 항상 생각하고 바라보아야 합니다. Тийм учраас хайрын үндэс суурь болж байгаа энэ хайрын ундраг болж байгаа тэр Есүс Христийг бид бүхэн үргэлж санаад түүний төлөө амьдрах хэрэгтэй. 믿음의 주요 또 온전케 하시는 이인 예수를 바라보는 교회가 되어야 할 겁니다. Итгэлийг эхлүүлэгч бөгөөд түгс болгогч Есүс үүд хардаг тийм чуулганаар амьдрах хэрэгтэй. 우리의 믿는 도리가 되시며 대제사장이신 예수를 깊이 생각하는 교회가 되어야 할 겁니다. Бид бүхнийг тийм ээ замчилж байгаа бид бүхний тэр тахилж болсон тэр Есүсийг л бид бүхэн хараад амьдрах хэрэгтэй. 에베소서 6장의 말씀처럼 Эфес 6 дугаар бүлэг дээр гарсанчлан 우리 주 예수 그리스도를 변함없이 사랑하는 교회가 되어야 할 겁니다. эзэн Есүс Христийг бид бүхэн хувиршгүй хайраар хайрлаад амьдрах 그래서 хэрэгтэй. 에베소 교회를 통해서 우리에게 주어진 처음의 사랑, 구원의 사랑, 십자가의 사랑의 중요성을 우리에게 교훈해주고 있습니다. Тийм учраас Эфес чуулганы түүхээр дамжуулаад бид бүхэнд Есүс Христийн хайр, тэр тийм ээ анхны хайр, тэр хувиршгүй хайрын чухал ач холбогдлыг бидэнд тайлбарлаж байгаа. 예, 두 번째 교회는 서머나 교회입니다. За хоёр дахь чуулган маань болохоор Смирна чуулган байгаа тийм ээ. 요한계시록 2장 За илчлэл 2 дугаар бүлэг рүү явж очие. 8절에서 10절입니다. Илчлэл 2-ын 8-аас 10. 예, 같이 읽겠습니다. Хамт уншицгаая. Сомона Смирна дахь 교회 чуулганы 사도의 тэнгэр 편지하기를 элчид бичих 처음 тун 이온 эхэн ба 아시는 эцэс 죽었다가 өгсөн байгаад 살아나신 амьсан 바 нэгэн 가라사신 ийхүү 내가 айлдаж байна. 환란과 Би чиний 공습을 зовлон 당하는 зүдүүр хоосрлыг 세상은 гэвч чи 내가 баян 부유한 болон 자니까 өөрсдийгөө 같이 юдэйчүүд 믿음이 химээдэг 있는 자들의 сатааны 형도 синагогоор 세상에 доромжлогддгийг чинь мэднэ. 내가 Идэлх гэж буй 장차가 зовлонгуудаасаа бүү ээ. Үзэгтэн диавол та нарыг сорихын тулд та нараас заримыг чинь шоронд хаях гэж байна. Та нарт 10 өдөр зовлон ирнэ. Үхэл хүртэл үнэнч бай. Тэгээд би чамд амийн титэм өгнө. 예, 서머나 교회는 책명의 말씀은 없이 칭찬만 받았던 교회였습니다. Тэр Смирна чуулган бол ямар ч үгээр зэмлүүлээгүй харин зөвхөн магтаал сайшаалыг л хүлээж авч сонссон чуулган. 여러 가지 환경은 좋지 않았어요. Тэр олон янзын нөхцөл байдлын талаас авч үзэх юм бол хэцүү нөхцөл донд байсан. 환란이 있었고 궁핍이 있었다라고 말씀하십니다. Олон зовлон зүдүүр бас хоосрол донд байсан гэж байгаа юм. 서머나 교회는 실제적으로도 역사적으로도 핍박이 고난이 많았던 교회라고 알려지고 Тийм 있습니다. учраас Смирна чуулган бол маш их зовлон зүдүүр, ядуурал тийм ээ хоосрол донд байсан гэдгийг мэдэж болохоор байна. 그런데 주님은 이 교회를 칭찬하고 계세요. За гэхдээ эзэн энэ чуулганыг магтсан байна. 이제 믿음을 통한 영광이 있을 것을 말씀하시면서 Тэр итгэлээр чин дамжуулаад чамд суу алдар өгөгдөх болно гэж хэлсэн байна тийм 고난 ээ. 가운데 두려워하지 말 것을 이야기하시고 Зовлон дундаа чи бүү ээ, бүү имээ гэсэн байна. 또 우리가 잘 아시는 말씀이죠. Тэгээ бас бид бүхний сайн мэддэг үг байгаа тийм ээ. 죽도록 충성하라라는 말씀을 이 서머나 교회에 해 주십니다. Үхэл хүртэл үнэнч бай гэдэг үгийг эзэн маань Смирна чуулганд хандаад хэлсэн байна. 여기서 10일이라는 표현이 나오잖아요. Тэр энэ дээр 10 өдөр гэдэг илэрхийлэмж гарсан байна. 이 고난의 시간은 주님의 계획 가운데 있기 때문에 Тэр энэ зовлон зүдүүр гэдэг зүйл маань ерөөсөө Бурхны маань төлөвлөгөөнд донд явагдаж байгаа зүйл байхгүй. 고난은 잠시요, 영광은 영원하기 때문에 Тийм учраас зовлон зүдүүр бол өөрөө төр зургийнх, харин суу алдар бол мөнхийнх. 주님께서는 그 주님이 주실 영광을 바라보며 죽도록 충성하라 말씀하신 겁니다. Тийм учраас тун удахгүй эзний өгөх гэж байгаа тэр суу алдар шагналыг ширтэн харангаа үхэл хүртэл үнэнч байгаарэ гэж бидэнд хэлсэн байна. 그래서 육신적으로는 비록 어렵고 가난한 교회였지만 신앙적으로는 가장 부유한 교회였음을
말씀하고 계신 거예요. Тийм учраас махан биеийн хувьд мэдээж хэрэг ядуурал хоосролтой хүнд хэцүү нөхцөл байдал донд байсан боловч харин итгэлийн хувьд баян байсан гэдгийг мэдэж болно. 이 교회는 교회의 역사 가운데는 속사도 시대를 나타냅니다. Тэр энэ чуулган маань чуулганы түүхэн донд залгамжит элч нарын үеийг илэрхийлж байгаа. 우리가 일반적으로 사도 시대와 속사도 시대를 합쳐서 초대교회라고 일컫는데요. Тэр бид бүхэн элч нарын цаг үе болоод залгамжит элч нарын цаг үеийг хооронд нь нийлүүлээд чуулганы түүх гэж байгаа. 예수님의 제자였던 사도들, Есүсийн шав байсан яг гарынх нь элч нар гэж байгаа тийм ээ. 사도들에 의해서 가르침을 받았던 사람들 이제 속사도라고 표현하고 있는 За 겁니다. түүний дараа яг Есүсээр өөр нь заалгуулж байсан тэр элч нараар дамжуулаад сургагдсан хүмүүсийг залгамжит элч нар гэж байгаа байхгүй. 이 서머나 교회가 이 속사도 시대를 의미하는데 Тэгэхээр энэ Смирна чуулган маань болохоор өөрөө тэр элч нараар заалгуулж байсан залгамжит элч нарын цаг үе байна. 이 서머나라는 단어의 이름 자체가 모략이라는 뜻을 가지고 있어요. За энэ Смирна гэдэг чуулганы нэрний утга нь өөрөө мир гэсэн утгатай. 모략이라는 것은 장례식 때 사용하는 물품이죠. За энэ мир гэдэг маань өөрөө оршуулгын ёслолд хэрэглэгддэг анхлун давирхаа байна. 이 시대에 믿음을 통해서 순교한 사람들이 많다라는 것을 또한 나타내고 있었던 겁니다. Тэр энэ цаг үед үнэхээр яг мундаг итгэлээр амьдардаг байсан итгэлээсээ болоод өөрийнхөө амь насыг ариун үхэл болгож өргөж зориулсан хүмүүс олон байсан. 이들은 결국 죽을 수밖에 없던 이유가 무엇입니까? Тэр энэ хүмүүс өөрсдийнхөө амь насыг өргөж зориулаад үхээс өөр аргагүй байсан шалтгаан нь юу вэ? 믿음에 대해서 타협하지 않았기 때문이에요. Ерөөсөө өөрийнхөө итгэлтэй өөр ямар нэгэн зүйлийг холж хутгаагүй байх. 로마 황제를 숭배해라. Ромын эзэн хаанд очиж мөрөг. 그럼 죽지 않을 수 있었습니다. Тэгэх юм бол та нар үхэхгүй амьд үлднэ гэж байсан. 우상에게 절을 해라. Тэр хиймэл шүтээнд очиод мөрөг. 그 말을 따랐으면 죽지 않을 수 Тэр 있었습니다. үгийг дагаа тэр үгэнд нь орчихсон бол тэр хүмүүс амьд үлдэх боломжтой байсан. 하지만 이 시대에 환란과 궁핍이 있었지만 Гэтэл энэ цаг үед ядуурал ба хоосрол байсан ч 이 시대의 성도들은 절대 믿음에 타협하지 않았던 거예요. энэ цаг үед амьдарч байсан итгэгчид ерөөсөө өөрийнхөө итгэлтэй өөр зөв бос зүйлийг холж хутгаагүй. 자, 당시의 대표적인 사람들을 몇 사람 За 살펴보겠습니다. тухайн цаг үеийн төлөөлөгч болж байгаа хэд хэдэн хүний талаар ярьж өгье. 이 사람은 이제 짐승에 의해서 이제 잡아먹히는 그 순교를 당한 이그나티우스라는 인물입니다. За энэ хүн болохоор арслан тийм ээ бар одоо араатны хоол болсноор өөрийнхөө амь насыг ариун үхэл болгож өргөсөн Игнати гэдэг хүн байна. 이제 안디옥 교회의 감독이었는데요. За энэ хүн болохоор Антиох чуулганы хариуцагч байсан. 사도 요한의 제자이기도 했습니다. Илч Иохны шавьч гэж нэрлэгддэг байсан. 이 사람이 한 믿음의 고백이에요. Тэр энэ хүний ярьсан итгэлийн гэрчлэл байна. 우상 숭배를 하면 살 수 있었습니다. Хиймэл шүтээнд л очиод мөрөгчих юм бол амьдрах боломжтой байсан. 믿음을 타협하면 살 수 있었어요. өөрийнхөө итгэлтэй өөр босод зүйлийг холж хутгах юм бол амьд үлдэх боломжтой байсан. 그런데 그는 죽음 앞에서 이렇게 이야기했습니다. Гэхдээ тэрээр итгэлийн өмнө ингэж хэлсэн, үхлийн өмнө ингэж хэлсэн. 칼이 가까우면 가까울수록 나는 하나님께 가까이 있다. Би энэ аимшигтэй элдэнд ойртох чинээгээр бурхантайгаа ойртож байна. 나는 하나님의 알곡이기에 순전한 떡이 되기 위해서 이 동물들의 이에 씹혀 가루가 될 것이다. Би бурхны үр тариа цэвэр эсгээгүй талах болохын тулд зэрлэг амтан тасжуулан нунтаг гурил болоход бэлэн байна гэж хэлсэн. 죽음을 각오하고 그 믿음을 결코 타협하지 않았던 겁니다. Тэгэхээр энэ хүн би үхсэн ч зүгээрээ гэдэг итгэлийн шийдвэрийг гаргаад итгэлтэйгээ өөр босод зүйлийг холж хутгаж зөвшөлдсөөгүй. 또 한 명의 인물이 바로 이제 폴리캅이라는 사람이죠. За түүний дараагийн нэг төлөөлөл болсон хүн Поликарп гэдэг хүн байна. 이 사람은 실제 이 서머나 교회의 감독의 역할을 하기도 За 했었습니다. энэ хүн яг боддоор энэ Смирна гэдэг чуулганыг хариуцдаг байсан хүн ч байсан. 이분도 사도 요한의 제자였습니다. За энэ хүн бас Илч Иохны шаваар зүтгэж байсан. 그런데 믿음을 지키다가 불에 타 죽는 순교를 하게 됩니다. Энэ хүн өөрийнхөө итгэлийг эцэг хүртэл сахиж байгаад гал шатаагдаж амиа өргөсөн. 이분의 고백도 여기 나와 있죠. За энэ хүний хэлсэн гэрчлэл бас энэ дээр бичигдсэн байна. 당신이 한 번만 주님을 부인한다면 살려주겠다. Поликарпа чи нэг л удаа өөрийнхөө итгэлийг үгүйсгчгээ. 그런데 그 왕의 권함 가운데 이렇게 대답했던 거예요. Гэтэл тэгэж өөрт нь санал тавьсан хаантныхаа үгийг сонсоод энэ хүн ингэж хэлж байна. 86년 동안 나는 주님을 섬겨왔는데 주님은 나를 한 번도
섭섭하게 하지 않았습니다. 86 жилийн туршид би эзэнд үйлчлэх хугацаанд эзэн намайг нэг ч удаа гонсоолгож байгаагүй. 그런데 어찌 나를 구원해 주신 주님을 내가 부인할 수 있겠습니까? Гэтэл би яаж намайг тэгэж аварч өгсөн эзнийг гонсоолгох вүлээ? 당신들은 지금 잠시 타다가 말 불로 나를 위협하고 있지만 Та нар тун удахгүй тийм ээ алга болох энэ аимшигтай галаар намайг айлгаж байгаа 오히려 боловч 당신들에게 처할 영원한 불의 형벌을 기억하십시오. та нарт бэлтгэгдсэн байгаа мөнх галыг та нар санаарай гэж хэлсэн. 이렇게 권하고 죽음을 당했습니다. Тэр ингэж хэлээд энэ хүн гал шатаагдаж амиа зориулсан. 그래서 서머나 교회는 이렇게 속사도 시대의 모습을 이렇게 모형적으로 보여주고 있는데요. Тийм учраас энэ Смирна гэдэг чуулган маань өөрөө залхамжит элчин нарын яг бодит цаг үе, бодит түүхэн үйл явдал. 그런데 이렇게 교회의 지도자였던 사람들만이 이런 모습이었던 것이 아니에요. За гэхдээ зөвхөн чуулганыг хариуцдаг байсан, чуулганыг удирдан авч явдаг байсан хүмүүс л ингэж амьдарсан юм биш. 자, 로마의 성도들이요, 그 핍박과 죽음의 위험을 피해서 그 지하 공동 묘지 가운데 살고 모였습니다. Ромын итгэгч ахын дүүсч гисэндээ өөрснийхөө итгэлийг эцэг хүртэл хадгалж авч үлдээд сайн мэдээг тараахын тулд газар дор нуугдаж амьдардаг байсан. 전해지는 역사에 의하면 평생 동안 한 번의 빛도 보지 못하고 죽은 사람도 있었다라고 이야기해요. Тийм учраас хэр зэрэг зовлон зүдээр амссан юм болоо гэд харьцуулаад хэлэх юм бол насан туршдаа нэг ч удаа нарны гэрэл үзэлгүйгээр зөвхөн энэ газарт л орж нуугдаж амьдарсан хүмүүс. 여러분 우리가 귀로 들으니까 이것이 진짜 체감이 안 되는 일이라 생각합니다. Тэр хүмүүсээ бид бүхэн энэ агуулгыг зүгээр чихээрээ сонсож байгаа учраас нэг их тийм өөрсд маань бодит юм шиг мэдрэгдэхгүй байгаа. 평생 동안 빛을 포기해야 된다면, Тэгээ насан туршдаа бид нар нарны гэрлээс татгалзах ёстой гэвэл 평생 동안 맑은 공기를 포기해야 된다면, насан туршдаа бид тэр цэвэр цэнгэг агаараас татгалзах хэрэгтэй гэвэл 우리의 마음은 어쩌면 흔들릴지도 모르겠어요. бид бүхний зүрх сэтгэл яаж энэ итгэлийн өмнө ганхах болоо. 근데 당시의 성도들은 정말 모든 것을 포기하고서라도 그 믿음만큼은 지켰던 겁니다. Гэтэл тухайн цаг үеийн итгэгч ахын дус ямар ч зовлон зүдээр хавчлаг зовлон нүүрэлсэн бай. Тэр донд яаж хийж байгаад л өөрийнхөө итгэлийг сахиж үлддэг байсан. 자, 그리고 이러한 표식을 그 로마의 카타콤베 성도들이 사용했다라고 이야기합니다. За тэгээд тухайн цаг үед Ромын катакомб гэдэг энэ газар амьдарч байсан итгэгч ахын дус маань хоорондоо ийм тэмдэглэхээр харилцдаг байсан. 이 익투스라는 단어가 그리스어로 물고기라는 뜻입니다. За энэ ихтэс гэж бичигдсэн байгаа нь өөрөө грекээр загас гэсэн утгатай үг байна. 그런데 이 5가지의 단어의 앞글자를 따온 거예요. Тэгээ яг энэ дээр харагдсан байгаа 5 төрлийн үгийн зөвхөн эхний үсгийг нь л нийлүүлээд биччихсэн байгаа. 예수, Есүс, 그리스도, Христ, 하나님의 Бурхны 아들, хүү, 구원자. аврагч гэсэн 5үг. 그 신앙의 고백을 이 한 단어로 이 물고기의 모습으로 서로 표현했던 거예요. Тэгэхээр ерөөсөө л өөрсдийнх нь тээж байгаа тэр итгэлийг илэрхийлж байгаа энэ 5 үгийн эхний үсгүүдээр нь хоорондоо харилцдаг байсан. 그래서 이것을 암호처럼 서로 사용하면서요. За тэгээд үүнийг өөрсдийнхөө тэмдэглэгээ болгоод хоорондоо ашиглангаа 서로를 위로하고 бие биенээ тайтгаруулдаг байсан. 또 소망을 격려하고 Бие биенийхээ найдварыг эргэж сануулдаг байсан. 그리고 또 전도의 도구로서도 활용했던 За 겁니다. тэгээд бас өөрсдийнхөө сайн мэдээ тараах зэвсэг болгож ашигладаг байсан. 서문화 교회를 통해서도 우리에게 교훈을 줍니다. Тэгэхээр энэ Смирна гэдэг чуулганаар дамжуулаад бас бид бүхэнийг том сургамж болж байгаа үстэй тийм ээ. 우리도 결코 타협하지 않는 신앙을 가져야 할 겁니다. Тэр бид бүхэн ч гэсэндээ өөрсдийнхөө энэ үнэн итгэлтэй өөр ямар нэгэн зүйлийг хольж утгаж болохгүй. 죽도록 충성하라라는 그 주님의 말씀은 결코 서머나 교회에만 주어진 것이 아닐 거예요. Үхэл хүртэл үнэнч бай гэж хэлсэн энэ үгийг зөвхөн Смирна чуулганы ахын дүүсдэл хандаж хэлсэн юм биш ээ. 고린도 전서 1-р Коринт номноос олж харъя. 4장입니다. 1-р Коринт 4-р бүлэг байна. 고린도전서 4장 1-р Коринт 4, 1절 2절입니다. 4-ийн 1-2 같이 읽죠. хамт уншицгаая. 사람이 Бидний Христийн 마땅히 зарцнаар 우리를 бөгөөд 그리스도의 Бурхны 일꾼이요 нууцын 하나님의 ярвууд 비밀을 гэж 맡은 тооц. 자로 Түүнчлэн 여겨지었다. итгэмжид 그리고 байхыг 맡은 ярвуудаас 자들에게 шаарддаг. 그것은 충성이니라. 서머나 교회에만 충성하라고 하신 게 아니라 Тэр зөвхөн Смирна чуулганд л хандаад үнэнч байгаараа итгэмжид байгаараа гэж айлцсан юм биш. 사도 바울과 함께하는 형제들에게도 같은 말씀을 주셨습니다. Илч Паултай хамт зүтгэж байсан, хамт сайн мэдээг тарааж байсан элч нарт ч хүртэл хандаад яг энэ үгийг хэлсэн. 구원받은 우리 모두에게도 주시는 말씀인 거예요. Тэгэхээр аврагдсан бид бүхэнд ч гэсэндээ бүгдээрэнд нь хандаж хэлсэн үг байгаа юм. 우리는 그리스도의 일꾼이다. Бид бүхэн бол Христийн ажилчид. 하나님의 비밀을 맡았다. Бид бүхэн Бурхны нууцыг хариуцж байгаа. 우리가 어떻게 살아야 될 것이냐? Тэгвэл бид нар яаж амьдрах ёстой вэ?
충성하며 살아야 되는 겁니다. үнэнч итгэмжит амьдрах ёстой. 어떤 궁핍과 환란이 있을 수 있습니다. Бид бүхэнд ямар нэгэн зовлон зүдүүр, ямар нэгэн ядуу хоосрол байж болно. 그것이 우리의 신앙생활 가운데 결코 타협이 되어서는 안 돼요. Гэхдээ тэдгээр зүйлээс болоод би итгэлтэйгээ өөр ямар нэгэн зүйлийг хольж хутгаж зөвшөлдсөж болохгүй. 내 믿음을 지키는데, Би өөрийнхөө итгэлийг сахихад, 내가 거룩을 би 지키는데, өөрийнхөө ариун байдлыг сахихад, 내가 복음을 전하는데 би сайн мэдээг тараахад 어떤 것도 타협의 이유가 되어서는 안 된다라는 것을 우리에게 교훈해주고 계세요. өөр ямар ч зүйл, ямар ч учир шалтгаан байсан бэ? Тэр намайг итгэлээ эсэргүүцэх саа дотор болох боломжтой. 그런데 마귀는 항상 우리에게 타협으로 유혹하겠죠. Гэтэл бузар сүнс яадаг вэ гэхээр үргэлжил биднийг ямар нэгэн зүйлтэй зөвшөлдсөөч, өөр ямар нэгэн зүйлтэй хольж хутгалдаач гэдэг. 출애굽하는 이스라엘 민족에게 바로 왕이 제안했던 것이 결국 마귀의 모습이잖아요. Египтээс гарч явах гэж байсан Израильчуудад Египтийн фараон хааны санал болгосон зүйл ч гэсэндээ яг ижилхэн ш. 모세를 통해서 하나님께서 약속하신 가나안 땅에 가서 우리는 하나님을 경배해야겠습니다라고 이야기했을 때 Мойсегоор дамжуулаад Бурхны ард түмэн Бурхныхаа өмнө очиод мөргөл үлдэх хэрэгтэй байна гэж хэлсэн. 바로 왕은 계속 모세와 이스라엘 백성들에게 타협안을 제시합니다. Гэтэл фараон хаан үргэлжлүүлэн Израилийн ард түмэнд тэгвэл хідүүлээ ингэж тохиролцъё, ингэж зөвшөлдсөё гэж санал болгож байсан. 이 땅에서 섬기면 안 되겠느냐? Гэхдээ энэ газартаа та нар байнга бурхандаа үйлчилж болдгоо мó? 멀리 가지 말고 그럼 조금만 떨어져서 섬기면 되지 않겠느냐? Заавал тийм хол явах ямар хэрэг байна? Эндээс нэг жаахан ойрхон газар очиод мөргөл үлдэж 꼭 болохгүй юу? 가야 된다면 남자들만 갔다 오면 안 되겠느냐? Заавал тэр газарт очих ёстой бол зөвхөн эрэгтэйчүүд нь л явж болдоггүй мó? 그럼 양과 소는 머물러 두고 가면 어떻겠느냐? Хонь ба үхрээ үлдээчгээд хідүүлэхнээ л явж болдгоо мó? 우리의 신앙생활 가운데도 마귀는 그렇게 타협합니다. Тэр бид бүхний итгэлийн амьдрал дунд ч ихсэндээ бузар сүнс яг ингэж хоорондоо тохиролцъё гэж байна. 처음부터 큰 것을 요구하진 않죠. Анхнаасаа ахуулаад том зүйлийг санал болгодог бузар сүнс гэж байхгүй. 말씀 한 번 빠지는 건 괜찮아. Үгээ нэг удаа тасал яадгийн зүгээр. 모임도 많은데 한 번 정도는 괜찮아. Зөндөл олон нөхөрлөл болж байдгийг нэг удаа тасалвал яавал гэж. 이런 작은 죄 정도는 지어도 괜찮아. Ийм жижигхэн гим нүглийг хийчихэд яавал гэж зүгээр. 너 저 사람에게 열심히 전도했잖아. Чи тэр хүнд хичээнгүйлэн сайн мэдээг тараагаал үз. 이 정도 했으면 충분해. Энэ зэргийн зүйлийг хийсэн бол хангалттай гэж байна. 마귀는요, 작은 것으로 계속 유혹하는 거예요. Тэр бузар сүнс үргэлжлүүлэн бид бүхнийг ийм өчүүхэн ялахгүй жижиг зүйлсээр дамжуулаад уруу татдаг 그래서 байхгүй. 아가서 2장에도 보면 작은 여우를 경계하라고 말씀하신 Тийм 겁니다. учраас Соломоны дуу 2 дугаар бүлэг дээрээс харах юм бол тэр өчүүхэн үнэгдийг надад барьж өгөөч. 큰 여우가 아니죠. Том үнэг биш шүү дээ. 작은 여우입니다. Өчүүхэн үнэг гэж. 마귀는 작은 것부터 유혹하는 거예요. Тэгэхээр бузар сүнснийг ийм өчүүхэн ялахгүй жижигхэн зүйлээр намайг уруу татдаг. 전도서 10장 1절에도 말씀하시죠. Номлогчийн үгс 7-гийн 10 дээр ч тэгсэндээ хэлсэн. 죽은 파리가 향기름을 악취가 나게 한다고 За 말씀하셨어요. тэр үгсэн ялаа тансаг үнэр тосыг бүхэлд нь ялзруулдаг гэсэн. 그 큰 통에 들어있는 향기름에 비하면요, 파리 한 마리는 아주 작은 겁니다. Тэр нэг том савнд цуглжсан байгаа тэр их тостой тэр нэг ганц үгсэн ялааг харьцуулах юм бол үнэндээ юу ч биш шүү дээ. 근데 시간이 지나면 어떻게 돼요? Гэтэл тэр ганц ширхэг үгсэн ялаа цаг хугацаа өнгөрөөл юу 그 болох вэ? 작은 파리 한 마리 때문에 온 향기름이 다 못 쓰게 되는 거예요. Тэр нэг ганц жижигхэн ялзарчихсан байгаа ялаанаас болоод тэр аялуун үнэртэй гэгдэж байгаа тосыг хэрэглэх боломжгүй болж байгаа. 서머나 교회를 통해서 교훈하십니다. Тийм учраас Смирна чуулганаар дамжуулаад бид бүхэнд ийм сургамжийг өгч байна. 죽도록 충성하라. Үхэл хүртэл үнэнч бай. 믿음에 관한 것은 작은 것이라도 타협하지 말아라. Тэр итгэлтэй чинь л холбоотой байх юм бол ялахгүй зүйл байсан ч бүх холж утгалаа. 신앙생활에 대해서는 작은 것도 타협하지 말라 말씀하시는 겁니다. Итгэлийн амьдралын тал дээр л бол өчүүхэн зүйлч байсан бай. түүнтэй тохиролцож болохгүй, зөвшөлдсөж болохгүй гэж. 다니엘과 세 친구의 결심이 우리에게도 있어야 합니다. Тэгэхээр Даниэл ба түүний 3 найзын өвчлж гисэндээ бид бүхэнд байх ёстой. 뜻을 정하여 우상의 제물을 먹지 않았잖아요. За тэр хүмүүс зүрх сэтгэлдээ шийдвэр гаргаад хиймэл шүтэнд өргөгдсөн идэ будаанаас идээгүй те. 우리도 결코 작은 것에도 타협하지 않겠다라는 뜻을 정해야 될 거예요. Тэр бид нар ч гэсэндээ ийм өчүүхэн ялахгүй зүйлтэй зөвшөлдсөхгүй юмсандаа гэсэн сэтгэлийн шийдвэр байх ёстой. 다니엘의 세 친구의 멋진 믿음의 고백을 잘 아시죠? Даниэлийн 3 найзын хэлсэн тэр гайхалтай үгийг санаж байгаа үстэй. 그리 아니하실지라도 Хэдийгээр тэгэхгүй байсан ч 주님이 도와주실지라도 эзэн туслана. 혹 주님이 도와주시지 않을지라도 Гэхдээ эзэн бид бүхэн туслахгүй байсан ч 주님이 잠깐 도와주시지 않는다면 그 가운데도 주님의 선하신 뜻이 있는 거예요. эзэн төрхөн зур бид бүхэн туслахгүй байсан ч тэр дунд гарцаагүй бурхны сайн хүсэл байгаа. 그래서 육신적인 조건이 좋고 나쁨이 우리의 신앙생활에 어떤 이유가 되어서는 안 되겠죠. Тийм учраас махан биеийн нөхцөл болзол маань сайн байна уу, таагүй байна уу гэдэг чинь бид бүхэн итгэлийн амьдралаар муу амьдрах уу, сайн амьдрах уу гэдэгт маань нөлөөлөх боломжгүй. 어떤 상황 가운데서도 내 믿음은 지키겠다. 그것이 야. 바로 다니엘과 다니엘의 세 친구의
믿음의 모습입니다. Ямар ч нөхцөл байдал тулгарсан бай. Бид бүхэн итгэлээ сахиж амьдрнаа гэдэг чинь Даниэл ба түүний 3 найзад байсан сэтгэл байна. 예, 세 번째 교회는 이제 버가모 교회인데요. За 3 дахь чуулган нь болохоор Пергам чуулган байгаа тийм ээ. 요한계시록 다시 2장 돌아가 За 보겠습니다. бүгдээрээ илчлэл 2 дугаар бүлэг рүүгээ дахиад эргэж очие. 예. 요한계시록 2장 12절에서 15절입니다. Илчлэл 2-ын 12-оос 15. 예, 같이 읽어보죠. Хамт уншицгаая. Пергам дахь чуулганы тэнгэр элчэд бичих тун хоёр талдаа эрт хурц элдтэй нэгэн инхүү айлдаж байна. Чиний хаа нутгалдгийг би мэднэ. Тэнд чин сатаны сэнти байдагч чи миний нэрийг хадгалж бүр сатаны нутгалдаг газарт та нарын дунд алагдсан миний итгэмжит гэрч Антипийн өдрүүддэж надад итгэдгээ үгүйсгээгүй билээ. Гэвч надад чиний эсрэг хідэн зүйл байна. Юу гэвэл чиний тэнд Балаамын сургаалыг сахигчид бий. Балаам Израилийн хүүгүүдийн өмнө уриг тавиулж, шүтээнүүдэд өргөсөн юм идүүлэн садарлуулах гэж Балакийг сургаж байсан. Түүнчлэн бас Николаичуудын сургаалыг сахигчдэж чамд бий. 이제 버가모 교회는 국가 교회 시대를 나타내고 있는데 За энэ Пергам гэдэг чуулган маань болохоор төрт чуулганыг илэрхийлж байгаа. 버가모 교회를 사단의 위가 있는 곳이라 말씀하시죠. За энэ Пергам чуулганы талаар айлдахдаа сатаны сэнти байдаг газраа гэж байгаа үстэй. 특별히 버가모 지역이 우상 숭배가 심했던 지역이라고 합니다. Тэр онцгойлон энэ Пергам гэдэг нэртэй бүс нутаг бол өөрөө хиймэл шүтээн шүтгэд одоо дүүрсэн газар байсан. 그런데 그것으로 인해서 버가모 교회 성도들의 신앙이 무엇인가 교훈이 뒤섞인 모습이었던 거예요. Тийм учраас түүнээс нь болоод тэр нөхцөл байдлаас нь болоод энэ Пергам чуулганд байсан итгэгч ахын дүүсийн итгэл холилдож эхэлсэн байгаа. 이제 발람의 교훈도 받아들이고 Балаамын сургаалыг чи сахисан гэж байна. 니골라 당의 교훈도 받아들였던 겁니다. Бас Николаичуудын сургаалыг сахиж түүнийг хүлээж авсан гэж байгаа. 그래서 초대교회 때 지켜왔던 그 말씀의 순수함을 이때 여러 가지로 혼잡하게 만들었던 거예요. Тийм учраас анхны чуулгануудын цаг үед хамгийн анх хүлээж авсан тэр цэвэр итгэл, цэвэр сайн мэдээнд нь хоорондоо хольж хутгалцсан бусад зүйлсүүд бас холилдоод ороод ирсэн гэсэн. 물론 그 가운데서도 충성된 증인이었던 안디바와 같은 소수의 믿음의 인물은 있었습니다. Мэдээж хэрэг тэр дундаж гисэндээ энэ дээр гарсан байгаачлан итгэмжит гэрч Антиптэй ижилхэн цөөн тооны итгэмжит хүмүүс байсан. 하지만 자신의 잘못된 것들을 올바른 교훈 위에 잘못된 것들을 받아들이는 그 혼잡한 모습이 이 버가모 교회 가운데 있었던 겁니다. Гэхдээ өөрсдийнхөө хүлээж авсан цэвэр ариун зөв итгэл дээрээ өөр бусад зүйлсийг нэмж авч ирсэн, хольж хутгалцсан тийм хүмүүс бас байсан гэсэн. 그래서 회개하라 말씀하셨고 Тийм учраас гимш гэсэн байгаа юм. 내가 속히 임하여 그들과 싸우리라라고 경고하셨던 Би 겁니다. тун удахгүй очиж тэдэнтэй тэмцэлдэх болно гэсэн. 이 시대가 국가 교회 시대를 의미하는데요. Тэр энэ Пергам чуулганы цаг үе гэж байгаа маань төрт чуулганы үеийг илэрхийлж байгаа гэж хэлсэн тийм ээ. 이 사람은 이제 콘스탄티누스라는 로마 황제입니다. За энэ хүн болохоор Константин гэдэг нэртэй Ромын эзэн хаан байсан хүн байна. 이제 초대교회 당시에는 교회에 대한 핍박이 굉장히 심했었는데 Анхны чуулгануудын цаг үед болохоор энэ чуулган руу хандсан хавчлага бүр асар хүчтэй хурцдмал байдал байсан. 이 왕은 그리스도교를 공식적으로 인정해 주었던 왕인 거예요. Гэхдээ энэ хүн болохоор Христэд итгэлийг яг албан ёсоор хүлээн зөвшөөрсөн хүн байхгүй. 313년에 그리스도교를 인정해 주면서 Тэр 313 онд Христ итгэлийг авчихыг зогсоогоод хүлээн зөвшөөрсөн гэж. 더 이상 그리스도 교인에 대한 박해를 하지 말 것을 정하였습니다. Тийм учраас дахин цаашид Христэд итгэдэг хүмүүсийг хавчин даралахыг зогсооё гэдэг бодлогыг гаргаж ирсэн хүн. 이제 70년 이후에 또 다른 황제에 의해서 이제 기독교가 그리스도교가 아예 국가의 종교까지 되어 버립니다. За тэгээд 70 жилийн дараа одоо бүрэн тиймээ дахин нэг удаагийн эзэн хааны улмаас болоод энэ Христэд итгэл маань бүрэн төрийн шашин болчихсон. 자, 좋은 일처럼 보이잖아요. Тэр одоо энэ зүйлийг харах юм бол өө ашгүйдээ сайн хэрэг юм биш үү дээ гэж бодогдож байгаа бах. 그리스도교가 공식적으로 인정됐으니까요. Христэд итгэл яагаад тэгэхээр албан ёсоор хүлээн зөвшөөрөгдөж гэж байгаа учраас 국가의 종교가 되었으니까요. бүхэл бүтэн төрийн шашин болчихж байна. 그런데 결코 좋은 일이
아니었습니다. Гэхдээ энэ үйл явдал, энэ бодлого ерөөсөө сайн үр дүнд хүргээгүй. 오히려 이제 교회 가운데 일을 하는 사람에게 여러 가지 혜택까지 주었거든요. Харин ч бүр чуулган дотор тийм ээ ажиллаж байсан тэр хүмүүс бүр юм нэмэлтээр бас одоо зүйл өгөгддөг байсан одоо нэмэлтээр тийм ээ сайн зүйлс. 뭐 군대도 가지 않아도 되고 Тийм учраас одоо нэмэлтээр ямар сайн зүйлсүүд өгөгддөг байсан бэхээр зэрэг 여러 가지 татагдахгүй байж 세금의 болно. 혜택까지 주어졌습니다. Олон янзын татвараас чөлөөлөгдөх давуу талууд гарч ирсэн. 그러니까 신앙적인 게으름에 빠지게 오히려 되었던 거예요. Тийм учраас олон зүйлүүдээс чөлөөлөгдөд эхлэнгүүт итгэлийн хувьд залхууралд автсан байна. 그리고 그리스도교가 이제 국가 종교가 되니까 거짓 그리스도인들이 마구 들어오기 시작했습니다. Бас Христэд итгэл төрийн шашин болоо зөвшөөрөгдчихсэн учраас хуурамч Христүүд маш олноороо гарч ирсэн. 회개하고 복음을 믿은 그런 올바른 그리스도인이 아니라 Гимшид сайн мэдээнд итгэсэн яг тийм зүй ёсны Христэд итгэгч биш. 그냥 왕이 정해준 종교니까 Зүгээр нөгөө хааных нь нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн төрийн шашин байгаа учраас 요즘은 그리스도교가 인기가 많으니까 сүүлийн үед ч одоо Христэд итгэл бас тийм ээ одоо олон нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдөж байна. 올바른 믿음 없이 그냥 자신을 그리스도인이라 하는 사람들이 생겨난 거예요. Тийм учраас яг зүй ёсны итгэл байхгүй зүгээр л утга учиргүй би Христэд итгэдгээ гэж олон хуурамч хүмүүс гарч ирсэн байна. 진짜 그리스도인이 아니죠. Жинхэнэ Христэд итгэгч биш хуурамч. 가짜 그리스도인입니다. Хуурамч Христэд итгэгч нар 근데 олноор гарч 그러면서 ирсэн. 이제 전도도 불필요해졌어요. За тийм учраас одоо энэ үеэс ахуулаа сайн мэдээ тараах бас шаардлагагүй болчихж байгаа. 뭐 서로 다 그리스도교로 오려고 하는데 전도가 무슨 필요가 있겠어요? Ягаад тэгэхээр хоорондоо уулзаж байгаа, тааралдаж байгаа бүх хүмүүс л би Христэд итгэдгээ гэж яриад яваад байгаа юм чинь хинт сайн мэдээ тараах юм. 그리고 어려움이 없어지니까 교회가 세속적으로 변했습니다. Тийм учраас ямар ч хүнд хэцүү асуудал байхаа болчихсон учраас энэ чуулган нь өөрөө ертөнцлөг болж 그리고 эхэлсэн. 무엇인가 더 재밌는 것이 없냐? За тэгээд өөр ямар нэгэн сонирхолтой сайхан юм байхгүй юу? 그리고 형식적인 신앙으로 변했어요. За тэгээд итгэлийн амьдрал нь хэлбэр төдий болж эхэлсэн гэж байгаа. 이것은 우리 시대의 교회 가운데도 교훈이 되죠. Тэгэхээр энэ цаг үе ч гэсэндээ одоо бид бүхний чуулганд их том сургамж болж байгаа юм. 교회의 삶뿐만이 아니라 성도의 삶에도 교훈이 됩니다. Зөвхөн чуулганы амьдрал биш, хувь хүний итгэлийн амьдралд ч том сургамж болж байгаа. 모든 것이 잘 될 때가 좋은 때가 아니라는 거예요. Бүх зүйл маань сайн сайхан бүтэмжтэй болох бол ерөөсөө сайн зүйл биш. 모든 것이 잘 될 때가 결코 좋은 때가 아니라는 겁니다. Бүх зүйл маань сайн сайхан бүтэмжтэй болж байгаа цаг үе бол сайхан нийгэм ирлээ гэсэн үг биш. 신명기 8장에 하나님께서 이스라엘 민족에게도 경고하셨잖아요. Дэд хууль 8 дугаар бүлэг дээр Бурхан Израилийн ард түмэнд ч гэсэндээ хандаж анхааруулсан байдаг. 너희가 아름다운 집을 짓고 거하게 될 때에 Та нар үзэгсэлэнтэй байшин бариа тэндээ амьдрнаа. 너가 은금과 뭐 짐승들과 소유가 풍부하게 될 때에 Та нарын алт мөнгөч нь наривч нь мал сүрэгч нь олширно. 오히려 마음이 교만해져서 하나님을 잊을까 조심하라 말씀하신 겁니다. Гэхдээ тэр үедээ зүрх сэтгэл чинь өргөмжлөгдөөд Бурханаасаа имээхэ болох үедээ гэдгээс болгоомжил гэсэн. 우리의 신앙도요 어려움이 있을 때 오히려 하나님과 가까워집니다. Тэр бид бүхний итгэлийн амьдрал ч гэсэндээ хүн зовж байж, хавчигдаж байж итгэлээрээ сайн амьдардаг байхгүй. 근데 육신적으로 편해지면요 Тэгэл махан биеийн хувьд ингээл амар чимэр болчлоо. 모든 것이 잘 되면요 Бүх зүйл маань сайн сайхан болж 오히려 байна. 하나님과 멀어지는 시간들이 될 수도 있어요. Тэгэх юм бол би хувьдаа Бурханаас холдож ич болно гэсэн. 그래서 고난은 하나님의 은혜의 축복의 또 다른 이름이다 이렇게 표현하기도 하잖아요. Тийм учраас зовлон зүдүр гэдэг маань Бурханы өгөх гэж байгаа суу алдрын нэр юм аа гэж хэлдэг. 내가 다른 사람에게 없는 고난을 받고 있다면요 Надад бусад хүмүүс байхгүй зовлон зүдүр байгаа бол 하나님이 더 많은 축복을 주시고 계신 겁니다. Бурхан намайг илүү ихээр өрөөгөөд байж байна гэсэн. 그리고 모든 일들이 잘 되는 경우들이 있잖아요. За тэгэл бүх зүйл маань сайхан бүтэмжтэй болох цаг үеуд бас байдаг шүү 그때는 дээ. 하나님과 멀어질까 조심하라고 경고하시는 겁니다. Бүх зүйл маань сайн сайхан болоод ирэх үед би Бурханаас холдох үедээ гэж болгоомжлох хэрэгтэй. 국가 교회의 시대의 모습이었던 거예요. Тэгэхээр төрч чуулганы цаг үе бол ийм байсан байна. 하지만 이때에도 충성된 증인 안디바와 같은 소수의 믿음의 인물들이 있었고 Гэхдээ хэдийгээр ийм нөхцөл байдал донд байсан ч итгэмжит гэрч антип шиг хүмүүс бас байсан байна. 그리고 혼잡된 모습이 있었다라고 말씀드렸잖아요. За тэгээд хоорондоо бас өөмөлцсөн, самууралцсан дүр төрх байсан гэж хэлсэн шүү дээ. 교회도 그렇게 혼잡되었고 Тэр чуулганч дотроо өөмэн самуунтай байсан. 교리적으로도 여러 가지 혼잡이 있었습니다. Сургаалын хувьд ч гэсэндээ өөмэн самуун гарч ирсэн гэж байгаа. 여러 이제 거짓된 그리스도인들이 많이 나타나 보니까 Олон янзын хуурамч Христэд итгэлтэй хүмүүс гарч ирж байсан 이제 учраас 종교 회의를 통해서 올바른 신앙을 이제 세워야 될 필요성이 생긴 거예요. шашны зөвлөл, шашны хурал гэдэг зүйлийг зохион байгуулад яг зөвхөн зөв итгэлтэй хүмүүсийг л одоо гаргаж ирэх тийм бодлогыг бодсон. 그래서 종교 회의를 통해 중요한 믿음의 근간이 되는 내용들을 정했습니다. Тийм учраас шашны зөвлөл тэрхүү хурлаар дамжуулаад